Kape pasol niyo ba? Oo. Kung Puno, gusto puno. ka. Unom. Kini, lamihat ni mo ani. Pat. Oh, nom. Kini sad, sa pila mo na unom sad. Dire, unom. Dini sad, unom. Oh. Pero kini ang nabilin din sa kining upat din ibutang ko ni diri nga. Unom gyapon. Unom dia, unom, 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 unom. Okay. Maksudnya ha. Ika. Ah. Kini ibutang ko ni diri. Oh. Unom. 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 Pili na bilin. Tunga. Tulo na lang. Oh. Butang na po na ko ni dire. Oh. Unom. 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 Oh, 6 gyapon. Pili na bilin dire. 2 na lang. No. Oh. Butang ko ni dire. Oh. Pila. Unom. Unom. Saan na ba yun? Unom. Unom. Pili na bilin tunga. Oh, sana lang. Oh. Ibutang ko ni dire. Oh. Unom. Unom. Pasol yun. Unom. Unom. Yan. Ya ang question Unom. pangutana Yapon. asa mong upat? Aha mong upat dire. Tinanong ko wala. Oh. Ay lingo-lingo dia. Asa mong upat? Asa mong kondiya. Unom, 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 unom. Kanya, unom, unom, unom. Doon ay upat. Yan. Puros. Ibutang na ko ang upat dire. Nakukibaw. Unom-unom gyapon. Asa ang Diba? upat anak. Oh. Na